What is the main key feature of that machine? First of all, our engine, the C18, is 18-liter engine, fully capped, with very good fuel consumption, and that allow us to have a very good productivity on the machine. Hydraulic system is made by two propulsion pump that is commanding two independent circuits. This allows us to have the better traction in every condition. One is commanding the front left and the rear track, and the other one the opposite, so the front right and the rear left. Turim pranašumą prieš mūsų konkurentus. Mašina turi 4 vairavimo padėtis. Tai reiškia, gali vairuoti tik priekiniai vikšrai, gali vairuoti tik galiniai vikšrai. In case you need to do a coordinate mode, we have an Ackermann steering pattern for our machine, so the inner track will steer more than the outside track, and this allows to have a better turning radius and to limitate the wear on the trackpad. Dažniausiai naudojamas žiedinėse sankryžose, kad būtų kuo mažesnis apsisukimo kampas. And then when you have crab mode, all the tracks are in the same angle, and you can turn the machine without having a lot of wear. Ir dar yra proporcionalus vairavimo režimas. Vieni vikšrai yra prieki, kiti gale. Šitie vairavimo ir važiuoklės valdymo sprendimai suteikia manevringumą ir ilgaamžiškumą. Šita sistema padeda išsaugoti vikšrų guminius padus. And at the same time guarantee a very good turning radius of the machine. Ši mašina turi vieną labai svarbų pranašumą palyginus su kitom frezom rinkoje. Frezos vikšrai yra tokio pat dizaino kaip mūsų populiarių D3 ir D4 buldozerių. Tai čia turim grandinę sukabinimą, kuris suteikia ilgaamžiškumą, tvirtumą. Turim automatiškai įsitempiančius vikšrus, kurių nereikia prižiūrėti. We have free maintenance, that means 4,000 hours without greasing that. We have the possibility to remove the trackpad and change only the rubber part of the undercarriage. Turime ultragarso sensorių, jie montuojasi tiek prieki, tiek gale. Ultragarso davikliai gali padėti to lygiau nufrezuoti paviršių. In terms of use of the machine, so we have cut grade, that is a patent of Caterpillar. We have cut grade and slope, kurie yra reguliuojama ir gali būti arba plaukianti, arba pakelta ir užfiksuota. Tas lygiai reikalinga skanuoti paviršių. Jeigu mes matom, kad artėja bortas, tai mes tiesiog pasikeliam, užsifiksuojam ir važiuojam. So we have the possibility to work with several sensors. All is automatic, so the operator need only to choose which sensor we want to use. Side plate, inboard ski, sonic sensor, 3D system, and then that's it. The most important feature that I would like to underline is the ramp in and ramp out. So you can set the target depth and then you can set the distance, and the machine automatically will ramp in and ramp out of the cut. So you can do not like a sharp edge. Patiko labai gerai, nes pasukamumas jos labai geras, gali labai arti bortų privažiuoti, radiusų išpjauti. Šitoj vietoje labai super. Svarbu, nes kuo gražiau padarysim mes, tuo gražiau paklos asfaltą, tai visi lieka patenkinti po to. Daug mažiau lieka rankinio darbo. They can operate the machine from the top and just put the target and go.